Velfire ANH Product singgah ke tempat saya setelah membuat appointment 3 hari sebelum beliau datang. Isu Velfire ANH20 ni bila bawa laju rasa berbuai-buai, terutama dekat highway itu. Owner Velfire datang daripada Kuantan, jadi selepas dia cakap dengan saya macam tu, bila kereta sampai saya terus masukkan ke dalam tester mesin untuk kita dapatkan bacaan kelembutannya. So kita test depan kiri, depan kanan, belakang kiri dan belakang kanan. Dekat sini you guys boleh tengok depan kiri 25, depan kanan 24, belakang kiri 32 dan belakang kanan 34. Ternyata absorbernya terlalu lembut. Selain daripada itu, ANH20 ini pun mengeluarkan bunyi-bunyian yang tidak menyenangkan. Jadi dengan bacaan yang macam tu, kami terus buka absorber ke 4 batang dan kami try compression dan rebound dia. So you guys boleh tengok kami tekan dengan sewenang-wenangnya sebab absorber terlalu lembut. Jadi kami adakan ready stock untuk Velfire ANH20 ini, dan sebelum kami pasang kami cuba tekan secara manual. Memang ternyata terlalu keras tetapi tidak menghilangkan comfort you guys. Selepas kami adakan ready stock, kami pun pasang dekat kereta dengan berhati-hati. Selepas kami pasang ke 4 side, kemudian kami masuk semula dekat tester mesin untuk kita mendapatkan bacaan selepas kita refurbish absorber ANH20 ini. Jadi dekat sini you guys boleh tengok bacaan dia: depan kiri 15, depan kanan 13, belakang kiri 17 dan belakang kanan 17. Ternyata berbeza daripada asal kereta ini datang. Jadi kepada you guys dekat luar sana yang menggunakan Velfire ANH10, ANH20 ataupun AGH30, jika ada rasa berbuai, jangan risau, masuk di link bio saya ataupun di bawah skrin ini ada nombor saya yang tertera di paparan skrin. So you guys boleh roger saya, insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Raiba Auto, whack the corner. Bye bye. Assalamualaikum.